Naki hajar ngut ki kena school ki bahaga kerdan secondary school living certificate SSLC jongus nam arjar arpoi na Temri Boy district. They tang ki katwe ngut hi kena school ki bawan chakmat hapo ketika kerdan kabala syaji ban yok pediang rui ka kusnam bala penbet deka Riboy Youth Federation RBYF lingba ketenat puli putih jongka. Ya kajing sam kusnam lapan long haka kat kendai taring nai wing ha Balawan College Sning. Ukongsan ulalong ubak Preston Tinsong sembut Menteri Rangba Kejela hakabala sakilang daka jingdon lang UMLA Kandong Po ubak Meryl Bonds Im UMLA ka Sning ubak Jason S Maulong upadar Lawrence Carluni Principal Balawan College Sning Barempang Karkongor EEPWD Road Sning Division Bakit Bok Nongsteng SDO PWD Road Sning Subdivision President ka RBYF ubak Bipul Thankiu bat kiwei kinong ilam ka RBYF. Habakran lingkot ubak Preston ula kentukan pam ya ki dekot ke RBYF bat kerpang ya isaki samla bakin long ki batre stom kumno ban kentiu ya ka yo ka kot ha ka jaka bat kisnong bakidon bakin long ki bru ki basha keno ha ki weipat ya ka jinglong ka jaitin rio kumukongsan ula pendekhiru ya ketika jing yalang penkup borom syaki kena school bat kiwe da ki kentien ki ba ai jingmot bat kum ta ter ki kena school ki bala sha penkup borom ha ka ni ka sngi ka khat khandai trek nai wing ha Balawan College Sning kilong Dahon shisha nongbri naka Holy Angels Secondary School Bhoirumbong bakhori ka total marks hadu Sunspa Sanpusau. Meda Aibakor Giri Link score naka Nehru Memorial Secondary School Sning bakhori ka total marks hadu Sunspa Life Khandai. Shimti Mary Mukhim naka King of Kings Secondary School Maukerdep bakhori ka total marks hadu Sunspa Life Pra. Iban Lamaring naka St. Paul's High Secondary School Nongpo bakhor Sunspa Laipo Nyo total marks but kiwe ki bakentum arngot ki bawan haka kedan bahin rio but bayo Sunspa Laipo Lai total marks. Lapan kuburomru yu samla Arston man bharin dongsi ubla yo eka kusnam kerpang kumu samla na Temri Boy ubalap ningkong yu dotli haka technical name kumu channa Arstone fish. Na menta kelebo. Lada dikasih jungi keladon na kementa kaneka na kementa security services. Why not for labor services? How agency khot na baro hari India kidawan na kong trace ni tambah lembaga register lagi. But they don't hear one single responsibility. Lara don kontraktor uong bangan don kambri sam hobol mangi keton kipan na kaat BWF ay sesatu ya BWF ke borah na biha kamale warang bihar lele tabatang sida pekam kumle be no katabi kita henry syukran bina isi dekar tanpa pun nalar pun ukar long kata keren jadi sisa ngidang dolkam nama boleh memikir lepas proses kami yang ni kadai di siapa respect ni kam jaitu mangi Hebrew jo bijela jo ni kam jaitu ikami di sekolah bogdabiang mahan jo tentang yang bela yang tray misteri yang tray bela Mario yang baik bela kasih saja segini kau bermiterisi jadi ia baca hadu berkelalan litray pasti bal long kata hanu mikir kau itu yang asal hanu mikir higi kau semua berhak baik hanu mikir kau itu Brio ni bang hati mikir keluar teka pois baik agak cakap mikir ni ya nganong pingai lagi ngayo jembut bahan lagi dikar di luar teri higit juga nelaong itu malik pet happen le pengen kam sitayo hadukan arbiji mangle urai teri mangi sambaji janle la pendong balai nama ba lahan dengan aku akan ajimut dia kardio bat ya kiseng bahalan agak jelau kau tosek ngeri buli kaan jelador lebih kuat berregister nganggara apa ya ka level service
sedang nak kena nak kena. กี่คนสวรรค์ริบบิ้นดูสูงยิ่งได้บาดแผลครั้งหน้าการจะเป็นเรียวกันลงจากเรือเราไม่กล้าดีการจะเป็นเรียวกาฉันหากี่คนสวรรค์ริบบิ้นดูสูงยิ่งได้บาดแผลครั้งหน้าการจะเป็นเรียวกันลงจากเรือ Keren gidang dura ia ki birokrat seperti kot ini ki officer rembak apa kejela gajungi ki bana ka kamri buat gidang dura hadu kata gidang don dan iwi IS tahu buat job sing sim no ko mauro gidang don dan armut ki MCS ikong BRCM buat ikong birani gidang don tahu MPS buat di moksha gidang dura doktor sekiladon kat tu kat ni, engineer sekiladon kat tu kat ni, ki walami nak kamera boy ke jumi. Ki yo doctorate, ki bala yo ikatan PhD kelas London, kelas ni tentang isu sarok. Isno pun tentu pun sama. Jadi ki yo itu award pada kesi, ki bala dekat ni ikut bok tu ya. Kirandon gelenti ke jenai kan ya. Ya long way to go. Kijingnya di babun, kijing tungkiang di babun di Banangwan. Nikit bokit yang, kikibi kipa kikesan ni, kidon kilongying kibalak man kesan, kidon kilongying kibawan kilongying kibaduk, kibakruduk, bahap pandiang nagaram kesak pangkesan school yang ikut iksiu kijoki, ku kisam lagi, ni burom, ni nyau ya kan ikatin kerku, kau kikibi kipa. Kila kersam, ki gardian, ki pai, ki benyok panyok, ki bela kersam dia pi yang hilang borok. Bakin long bangin long kumne kumbangin long. Ini ben siu kilian. Bak kebainong keban pun kemen. Yang kimi kipa, yang nong yalam jod RBF kelapdan kurang ipi bentang. Kalau mau lada tin poy kelas 12, you will shine more. Tin poy ada degree, pinang shine susu. Boy master degree kena tulisan cucu. Ikut lagi kata. Dan yang betul, ini bayo awal pada kesini. Kumpul suami Vivekananda long. Arise away and do not stop until you achieve your goal. Dari bendrung lagi jemput hati. Kumno bagaimana? Ben penjana ya lagi dong gajikim lagi jom galau ni gitu. Hausnya ada jarak terperang. Habis di Teachers Day. Kapan kan mau ya kan? Haba ubleu bagi hak anak award iwe ino hikai apa St. Paul School hanon ko but it happened kita ino hikai banga ay award han ta ko orang long emli ban kom senam ban kom ko senam ide ino hikai jangai ban hikai nga por banga ule abk apa snow school snow kasi ni dia mo D1 DCLP school ko to D1 go D1 District Council Lower Primary School na jauh di umat bani yang ini hikai ibulah hikai kumno ban pule yang aubi bak na kalian gitu ngalong kumne kumba ngalong jadi nanti dengar kadao
ya berpeluang ya kum kini program nama ngi usok ya kajingai jungi keparit saya kita kikun kiba wan sakmat napo karibo district lalu apa jadi news kita di print media lalu kita di social media niwi kui iseng kita ai kita po sa pomut lalu palat ya kita kajingai hari kat karibo federation pat ngijit tang si pomut ke bengi Pengkup burong yang lagi sepumut kibuan top haka SSLC examination. Dan sen ka penginang long ke cingelang ngilong babaling perkhat no ru ya ki HSLC. Kita ki higher secondary kiba pendep ya higher secondary examination ke jumpi. Henry bak ru ya kita ki degree kiba pendep ya ki degree dan ki postgraduate lalu ya kita ki PhD kiba dei na kari doi district. Henry nama kalau ajangnya kapuat ngasihkan nak executive committee bato hakani ka state pemerintah ni pendep suai pemerintah ka nilajuyat nak kapor sekapor Henry hadis nam di bermuat part ni perkat ya kata gaji penmi ki jongi ya kum kini ki perkat di pertumai hapok dari boy district dari boy district ke district ke balong bless ke jingkutku ke bakram dan sen ni kaya kacimpen beran kalian jumbu Honorable Chief Minister jumbu jelang usah kontrak sama ila penberan lembah kilat pakai kubur in pleno in buno lalu tak set up ya gawai nak ke university hapok ke dan pulai kepada gawai nak ke senong kepada hapok ke ribu district bagi yang ke university yang min pelong ya tak veterinary university hapok ke dan pulai but ka veterinary department kalau ermat lu ya kacaka palat ya kecispa akes kaban ai pa sya kani ke university but kani ka long sya ka we nak ke ku lana kasoka ka perlu long si sya ya kata ka jipun bra ka panginang tip dang shen la pidar hakanu ka ka feel haka puli puti ne ha kam sports hakanu ka yang pi ki khon samna pi di belong discipline kan siya pangalik mga kren mo ba na pinong kan na pinong disiplin hakano ka no piang no pinyo ang keto so to job hajinya jadi yes kumaniya kita nyamat mga mapi pero kay nyamat ko kami hajinya jadi buat ka siya job hindi ko kaya di ko na mga mga jupren record mo ba hajinya beauty kalau tik kung graph and then pikir Pada yang kita kata manusia, kita kata dedication, hard work, commitment. Nak aman dengan dia, nanti bahagian orang kerja, apa pihak cepat, pinjau kita cuci. Ini nak disoka rias. Apa yang itu mak benar-benar ini nak sab. Menyerap begini kita sama habar kia. Nak pihak di sekolah, di pihak bila ada sama nyok infrastruktur di Bakura, di government di school asal Jakarta. Di dalam college tu belajar kita belajar People's College tu mentang sanction mentang kita pakai kelamut. Bagai orang yang pi, ni persang. Kumno ni perkara kita kalau yang pi berdua pernah. Habang asam ni nak perkara, wong ba, kum tahu orang kita cakap ni terlalu baik. Tentang orang yang bawa konstitusi. Orang yang pi, habang asam Bagi principal, mga student ko yung father to be as a question for yes, you don't pwede ka college mo niya. Ibon kita pi student ko one na dyan na dyan. Buon pa din na pinag yung pi hadi effect mo. Balay. Naman, kita na sa mga nakikun dihan. Ibahin, buwan college na dyan. Ibang man kasi, like po sa usan po kilometer na dyan. Habang gilet siya, kuman kasi gilet iwan. Ibon bagi mana sudah ber, masalah aja. Ibon di bawah no. Tidak syok sani. Lapor kata, bangla juga diskusi. Pada orang bersih yang jungin, ngomba kumno bangan pensuk iki. Kumno bangan penwandur, kumno bangan berkat yang kalawi jungin iki kibar. Dan orang yang ki berkat ki bedar hanni, asal ki di mentet ki kani. Bagi principal ini mentet dia kani. Bahang ni aku Balawan College. Tang kato kani benai kan sawan kawai ka sanction kumba 100 bedded women hostel untuk kita. Kasa sanction dah kato kani benai. Tengah net ba kini di proposal na kini kita pi mo kita ka chingira pi kita happy bare ni bini di